Yes, ibihe byiza rero kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, twongeye kubasuhuza cyane rero, twongeye kubaha ikaze kuri mwese abakunzi ba Eugene Official. Tugarutse rero nubundi nk'ibisanzwe, bibe ngombwa rwose ko tuva muri studio, nk'ibisanzwe twikoza kuri tele kugira ngo nubundi tubane, ariko location zahindutse. So nibyo agaciro rero turagarutse, tugiye kubagezaho amakuru, cyane ko tugiye kugaruka nubundi hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane by'umwihariko tukibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ngira ngo tuganiro cyangwa se tugiye kubagezaho, turagigaruka nko ku ngingo zitarenze nibura ingingo zigera muri enye, ubundi turebe na update, cyane cyane ko turi buze kureba ibikomeje kuvugwa kuri rezo sosiyo ku rupfu rero rwa General Muzinga uherutse koherezwa hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ni umusirikare w'umurundi ukomeye cyane woherejwe hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo rero ni inkuru turaza kureba, turebe uko byifashe, gusa ariko nanone tuze no kugaruka ku yandi makuru agaragaza inama karahabutaka, inama idasanzwe nk'uko biri kutugeraho yabereye hano muri Baraka. Iyi nama ikaba irimo gutegura n'ubundi ibitero bikomeye cyane cyane ko Kinshasa ndetse n'izi ngabo z'abarundi bafatikanyije bari gukubita gatoki ku kandi bamaramaje ko bashaka kwisubiza tuno duce Kinshasa cyangwa se mu 23 iherutse kwaka coalition, bityo bakaba bari gukubita gatoki ku kandi. So ibyo rero nabyo turagenda tugira gute, turagenda tubigarukaho. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ingingo ya gatatu rero turagaruka nanone kubikomeje kuvugwa cyangwa se kubiri kuba sorry munyihanganire, turaza kureba kubikomeje kuvugwa kuri ASM 23, kubigendanye mu by'ukuri na reinforcement zikomeje kugenda zikorwa, cyane ko mu minsi ishize duherutse kubagezaho reinforcement cyangwa se deployment y'abasirikare bagiye atandukanye bagaragaye n'ubundi berekeza muri Minembwe ndetse na Fizi, muri Minembwe ndetse na Minembwe ndetse na Mikenke. Uyu munsi rero turaza kubabwira ko hari izindi reinforcement zabayeho ndetse zamaze kugenda zihahamura, zikanga, zitera ubwoba mu by'ukuri n'ubundi iyi coalition, ndetse bikomeje gushyira igitutu ku butegetsi bwa Gitega kurusha nuko noneho Kinshasa iri ku gitutu. Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho, ariyo mpamvu ubwira ntinyaboneka ntuze gucikwa. Ubundi rero tugaruke no kuri update, turebe mu bice bigiye bitandukanye uko byifashe ku mirongo y'urugamba n'andi makuru yose. Turagaruka mu Rwanda rero, mu by'ukuri hari abasirikare bakuru cyangwa se aba generali bamaze gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru, turaza kugenda tubigarukaho. Mu by'ukuri rero byose na makuru tugiye kugenda tubagezaho. Tudatinze reka twinjire makuru yacu cyangwa se mu kiganiro. Nshimire cyane mwese mwagize uruhare rwose cyangwa se mwamaze kwa muhagera. Mbonera no kubanza kubasaba rwose nk'ibisanzwe gukora like kuri iki kiganiro cyangwa se kuri iyi nkuru, kugira ngo mu by'ukuri twinjirane mu makuru cyangwa se mu kiganiro ibintu bimeze neza cyane. Abatara subscribing aro namwe mu bikore, ubundi ibintu bigende neza cyane, gatanu kuri kagenzi kako. Reka duhere kuri iyi nkuru y'urupfu rwa General Muzinga rurimo kugenda rutrendinga cyangwa se biri kugenda bivugwa ku marezo sosiyo, nyamara nta gihe kinini yaramaze tuvuze iva rye mu Burundi aza hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na makuru rero yatangiye kugenda kwirakwira kuri rezo sosiyo hashize rwose amasaha atari make, cyane ko uyu mugabo bivugwa ko ngo yaba yazize mu by'ukuri kutubaha perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye uri na generali. Makuru rero aturuka ahangaha aravuga ko uyu mugabo bamwe baravuga ko yishwe, ariko abandi bakavuga ko ngo ashobora kuba yatorotse igisirikare cy'u Burundi akiripotinga mu by'ukuri muri M23. Impamvu nyamukuru ngo yamuteye kuba yakwiripotinga n'impamvu ari kuvuga mu by'ukuri ashobora kuba ngo yishwe ndetse akanishwa na perezida w'iki gihugu, niyo tugiye guheraho tubabwira. Nk'uko amakuru aturuka hano mu gihugu cy'u Burundi bivuga, biri kugenda bitangazwa ku binyamakuru bigiye bitandukanye. Baravuga ko uyu Muzinga, General Muzinga, warwanye no muri Kivu Amajyaruguru, bwagirirwaga ikizera akarwana no muri Kivu Amajyaruguru. Murabyibuka hitwa za Minova arashyizeho ibirindiro, tumwita Kabutura n'andi mazina agiye atandukanye. Uyu mugabo yari yagaruwe hano yagiriwe ikizere nyine kugira ngo aze arwane hano muri Baraka, agarure nyine afatanye n'izindi ngabo bagarure bino bice M23 natwirwa no babakuyemo.
aha rero mu by'ukuri muri Minembwe cyane ko bamaze kubirukana ahantu hanini cyane. Nk'uko rero amakuru abivuga ngo General Evariste Ndayishimiye ndetse akaba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi yategetse ko mu by'ukuri mayiti ziguye ku kibuga cy'imirwano cyangwa se mu rugamba ndetse mu by'ukuri n'inkomere abafite amapeti yo ku rwego rwo hejuru, ubwo ndavuga aba officers bo mu mapeti yo hejuru aribo bazajya bazanwa mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare bato mu by'ukuri bapfuye bagahambwa mu gihugu cya Kongo, abakomeretse mu by'ukuri bitari grave bakavurirwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero kubera gukunda mu by'ukuri abasore be cyangwa se abarwanyi be, ntabwo yaje kubyumvikana n'uyu General Muzinga kuko ni umuntu ubana n'abasore buri munsi, azi imvune bahura nazo. Birangira rero avuze we abirenzeho ibyari byo mu by'ukuri kuvuga ngo araza kuba aba basirikare bashingurwa muri Kongo, arabyanga. Noneho birangira mu by'ukuri mayiti zose n'iz'abasirikare bato azijyanye mu by'ukuri aziyohereza nyine mu gihugu cy'u Burundi. Kandi Evariste Ndayishimiye akavuga ko biriya bintu kubona buri munsi abasirikare imirambo yinjira mu gihugu cy'u Burundi bakabona ko ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse biri no kugenda bihahamura abasirikare. Nahoze mbona n'ikinyamakuru kivuga ko ngo bakoresheje n'amatangazo ntako batagize hano muri gihugu cy'u Burundi ngo barebe ko bakwangaje mu by'ukuri bashyiremwe abasirikare bashya, nyine ubwo bari kurokirita, ariko habuze umusirikare n'umwe cyangwa se urubyiruko baranze bose, ntawe ushaka kwinjira muri FDNB muri iki gisirikare cy'u Burundi. Ariko byose bigendanye nuko bari kugira gute, bari kurwana hano muri Kongo ndetse bakahasiga ubuzima ari benshi. Urumva niba buri munsi amakamyo amato girirwa bicaho bitunda imirambo, kubwira umwana ko mu by'ukuri igisirikare kiri gushaka abasirikare akaba yakwitabira biragoye cyane. So rero bigatuma mu by'ukuri avuga ati none reka imirambo imwe izajya ihambwa muri Kongo, noneho aba ofisiye cyangwa se mu mapeti yo hejuru aribo bazanwa hano mu gihugu cy'u Burundi, aribo bashingurwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Muzinga rero we yabyanze, aravuga ati rwose umunyagihugu agomba gushingurwa mu banyagihugu mu gihugu, apana gushingurwa ku gasi cyangwa se mahanga ishanga bite kuzanka cya gitutsi ngura kagwa ishanga. Aravuga ati bagomba bose kuzajya baza bagashingurwa hano mu Burundi. Byamukozeho rero nkuko amakuru abivuga, nyuma yo gusuzugura ibya Perezida Evariste Ndayishimiye, amakuru ya mbere yemeza ko ngo uwitwa General Muzinga ngo yaba yaragabwe igitero na drone, bya bitero tumaze iminsi twumva hano za Baraka. Birashoboka kuba harimo mw'ibyo bitero cyoherejwe na Evariste Ndayishimiye, kuko amakuru ari kutugeraho ari kuvugwa biravugwa ko ngo yamurashishije drone, ngo ni drone yabarashe. Iyi drone ngo ikaba yaroherejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu rwego rwo guca gasuzuguro, kuko uyu mugabo ngo yamusuzuguye. Imirambo n'iki byose ari kohereza hano mu gihugu cy'u Burundi. Abandi bakavuga ko ngo uyu Muzinga indi suruse ikagaragaza ko uyu Muzinga ashobora kuba yari reportinze muri M23 na Twirwaneho, abonye ko n'ubundi kigiye gukurikiraho ari mu by'ukuri kuba agiye kwicwa. Ayo yose ni amakuru ari kugenda tugeraho. Bintu ni bibiri, kuba yarishwe cyangwa se niba kiri hari muzima akaba yari reportinze, kuko nta handi hantu ho guhungira arasigaranye. Byashoboka ko yari guhungira muri Tanzania, ariko urebye partnership iri hagati ya Tanzania ndetse n'iki gihugu mu by'ukuri cy'u Burundi, nta hantu yaba agiye gukinga umusaya. So nuko rero ibintu bimeze, amakuru nayo ngayo rwose navuga ko hano muri Baraka n'izi ngabo z'abarundi niko bihagaze. Naho rwose ngo mu Burundi bari kugerageza guhamagara urubyiruko ngo ruze rujye mu gisirikare, bakanga ngo aho bari gupfa kwemera nyine nabo mu byaro bya kuri yo ngiyo nyine. Ubwo byaro byo mu Burundi murabizi, ariko nka mu mujyi wa Bujumbura, mu mujyi nka za Gitega, nta numwe ushobora kwemera kujya mu gisirikare. Bose bari kugikwepa, bari kwanga igisirikare, ariko bigendanye n'ibiri kubera hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ziriya ngabo ziri kurwanira. Reka tuve kuri inkuru kuko ndagira ngo dukubite tubangura twinyarukire twigire ahantu bita Baraka, n'ubundi ni muri buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko akaba ari muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa se mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ngira ngo mu minsi yashize mwumvishe ko hari itangazo ryashyizwe hanze rigaragaza ko mu by'ukuri n'abayobozi hano muri Kivu y'Amajyepfo agomba kutangira kuva kuri tere mu biro no bakajya ku mirongo y'urugamba cyangwa se kuri front line. Nkuko amakuru atugeraho, murabizi ko guverineri Jean-Jacques Purusi we yarirukanwe cyane ko mu by'ukuri yahungaga urugamba agahunga naho yumva rushobora kuba, kugeza nubwo yari yavuye muri Uvira naho ajya kwiturira mu gihugu cy'u Burundi, ibikorwa by'akarirwa bikorera muri Uvira ariko kujya kuryama akajya kuryama mu Burundi. So rero amakuru aravuga ko hari itangazo ryasohotse risaba abayobozi bose bava bakagera kujya mu by'ukuri kuri front line cyangwa se nabo bakazajya bakorera kuri tere aho nyine hari imirongo y'urugamba. Byaje gutuma rero mu by'ukuri abayobozi waruwungirije Jean-Jacques Purusi, umuyobozi wari wungirije Jean-Jacques Purusi nawe rwose yagaragaye mu by'ukuri hano za Baraka. Urumva nyine yahise ashyira icyemezo mu bikorwa, nawe rwose arahaguruka yigira kuri tere cyane rero ko bivuga ko hari inama ikomeye cyane nimbabwira ngo hari inama ikomeye cyane yabaye hano Baraka. Iyi nama rero ikaba yabaye n'ubundi ya gisirikare, bari gushakisha nyine ukuntu bagomba kugaruza biriya bice. Uyu muyobozi rero mu by'ukuri uyu muyobozi navuga ngo vice guverineri nkuko amakuru abivuga, akaba rero yarageze Ibaraka nawe akaba yaraje kwitabira iyi nama. Yitwa ngo ni Jacques Aime Shabani. Uyu rero mu by'ukuri akaba nayo yaritabiriye iyi nama ya gisirikare yabaye muri Baraka, ndetse bakanavuga ko ngo yaririmo uwitwa Major General ngo nawe yageze Baraka, yitwa ngo ni Jules Mbanza. Uyu nguyu ni umugaba mukuru w'ingabo, ni Chief Etat Major Jules Mbanza, nawe yageze Baraka. Ndetse bakavuga ko yo n'umuyobozi wa FDLR nawe rwose ngo yahageze, ngo ni Ajuari kubwo n'uwungirije umuyobozi uyobora uyu mutwe wa FDLR nawe yarahari. Bakavuga rero ko rwose hari n'uwaje aherekejwe n'abacancuro, rwose ntabwo asanzwe kuko bavuga ko rwose ngo ari uyoboye ingabo z'Abarundi. Burya aba bacancuro twavuze baje ejo bagaragaye bajya za Baraka, ntabwo bari bonyine, bari barinze mu by'ukuri umuyobozi ukomeye cyane muri izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rw'u Burundi ariko mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguko rero uko ibintu byari byifashe, aba bacancuro nabo bakaba bari bamaze kuba bahagera. Iyi nama rero ikintu mukwiye kuba mwamenya yabereye ahantu bita ngo ni katedrale, ngo ni inama yabereye hafi na katedrale ya Eglise Catholique kuri Tanganyika, niho iyi nama bayikoreye. Inama rero mu by'ukuri igamije gushakisha ukuntu baragaruza bino bice. Navuga ko mu by'ukuri MLDP twirwano ndetse na M23 babambuye gusa, ariko nubwo bavuga ngo bari gutegura ibitero karahabutaka byo kuba mu by'ukuri bagaruza aha hantu. Ndagira ngo nkwibutse ko General Sultan Makenga mu butumwa yatanze, ni umugaba mukuru w'izi ngabo za M23, ubutumwa yatanze ndagira ngo burasobanutse kandi bunarumvikana cyane ko yashwishkurije izi ngabo mu by'ukuri cyangwa se Kinshasa ndetse na Gitega bafite iyi nyota yo kugira ute yo gusubira n'ubundi muri ibi bice, aho yasezeranyije umutekano uhamye mu by'ukuri abaturage ba hano muri za Minembwe. Anavuga ko ngo Minembwe izi ngabo zizajya ziyirebera kure mu by'ukuri, ariko ngo batashobora kuba bahakandagira. So rero urumva ko ibi hano icyo biri kugishaka kugenda bitwerekezaho, biratwereka ko hashobora kuba hagiye kuba intambara, ndetse twanavuga ngo ikomeye cyane cyane kubona ko impande zombi zirimo zirakubita agatoki ku kandi. Uburundi na Kongo barimo barategura ibitero. Uyu munsi urumva bakoze n'inama. General Sultan Makenga nawe yasezeranyije abaturage umutekano, kandi tuzi mu by'ukuri icyo abasore b'uyu mugabo, navuga General Sultan Makenga, tuzi icyo bakora kugira ngo izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa kware sizabatsimbure, ni ikintu kigoye. Rero sinzi imbaraga bari buze gukoresha uko ziri aho ziri buze kuba ziva. Gusa kuri iyi katedrale Eglise Catholique ya hano za Tanganyika niho bakoreye iyi nama, bemeza ko ndetse bagiye gutangiza ibitero operation zikomeye cyane
mwarabyumvishe Neva na Gisekedi bagerageje no gusaba umusada mu gihugu hano muri Angola. João Lourenço arawubima. Urumva ko mu by'ukuri baragowe, bafite ibibazo bikomeye cyane birimo no kuba nyine nta cyizere cyo gutsinda urugamba bafite. Ini nkuru ngira ngo twihute tunyureho, ni inkuru tugiye kwerekezaho, ni inkuru ijyanye na reinforcement z'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe bakomeje kugenda bagaragara cyane berekera ku mirongo y'urugamba. Niba General Sultan Makenga yamaze gusezeranya aba bagabo cyangwa se abadamu, abagore, abana hano muri za Mikenke na Minembwe ko agiye kubaha umutekano urambye, urumva ko bisaba koherezaho n'ubundi izi ngabo cyangwa se koherezayo abasirikare benshi, kuko murabizi ko twirwano hari ya effectif ninjye. Kandi mu minsi yashize dorutse kubabwira ko ari n'abasoje ikosi, narabibabwiye abasoje ikosi n'ubundi ba M23 gufata rero ibihumbi bitari munsi ya 3 4 5 bya M23 special force beza akabohereza hariya gutanga umusada. Urumva ko na akantu kutoto kuri mu by'ukuri AFC M23. Amakuru aravuga ko usibye bya babandi dorutse kubabwira n'ubundi bamaze kuba bagera za Baraka hano za Minembwe ndetse na Mikenke, hari abandi basirikare benshi cyane mu by'ukuri nabo bamaze kwerekera hano muri bino bice za Mikenke ndetse na za Minembwe, cyane ko aba basirikare bagaragaye nabwo ngo bacaga hano muri ahitwa za Kaziba, banyura ahantu bita ngo ni Namuburu, ahitwa za Namuburu, ahitwa za Kange, ahitwa Kaha, ahitwa za Kitoga, ahitwa Rubuga, barakomeza nyine ibyo bice kugeza ubu. Rero amakuru aravuga ko tayari teritwari ya Minembwe yo bamaze kuba bayirangiza. Kandi ikindi namaze kumenya nuko nyine bari kugerageza kugenda banasanga mu nzira harimo ngo aduyi, bikaba ngombwa nyine ko bigira gute ko bamucisha akanyafu. Ayose na makuru ndimo ndagenda ngarukaho ngenda mbona atugeraho muri aka kanya. Mwabantu mwe murumva amakuru y'uyu mugoroba atameze neza, amakuru ntabwo ameze neza. Dusimbukero ku bijyanye tukirano muri Kivu Amajyepfo, ndagira ngo twigarukire sasa ku bigendanye no ku mirongo y'urugamba. No ku mirongo y'urugamba hari abasirikare rero bafatanwe kano gace bita ngo ni Gipupu. Nanabaye mbigaruko ndavana uko byaba kose abasirikare ntago bizabagwa neza cyane ko twabonye ko abenshi bikuyemo hano nyuma yuko M23 yari maze kubaha amasaha 72 bagenda taranuzura mu by'ukuri, kandi ngo bagakwiye ko barategereje umusada. Muri abasirikare rero birimo kuvuga ko bamwe bashobora kuza gufatirwa ibihano, gusa ariko ibihano bashobora kuza gufatirwa n'ibindi byose turakomeza kugenda tubikurikirana, tuzagenda tubibagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Icyo musabwa gusa nukubana natwe kuri uyu muyoboro, ubundi amakuru tukazajya tuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Ikindi hari amakuru yandi ari kuvuga ko hari abacancuro bamaze kuba bagera hano za ahanga nyine za Butembo, ni muri teritwari ya Rubero. Ubwo urumva nani gahunda y'ibitero bari kugenda bategura. Mva ntabwo kisha sabo baryamye nyuma yuko ayo makuru ya gatatu iri kugenda isitabiliza ibintu bita umutekano hariya. Ubona ko mu by'ukuri na kisha sa ntago baryamye. Burero haravugwa abacancuro bamaze kuba rwose bagezwa, ngo bamaze kugera hano za Butembo, biteguye gutangiza ama operation hano muri Kivu Amajyaruguru. Ubwo ni muri za Rubero, bagakomereza na za ubwo na bino bice bya za Rucuro ahantu nkaho ngaho. So gusa ariko ibintu bikomeje kugenda bigira gute, bikomeje kugenda bizamba ntaho guhera mu by'ukuri urugamba bafite, cyane ko ahantu hose M23 yagiye bahashyira urukuta ndetse runakomeye ku buryo gushimaho byaranze, haba mu kirere ndetse no hasi ku butaka. Haba hasi ndetse no mu kirere no ku butaka baragerageje byaranze. Ibi byose runa amakuru aba ari kugenda atugeraho. Mu kanya gato hari amakuru amaze gusohoka akomeye cyane tugiye kugaruka hano iwacu mu Rwanda, nayo tugomba kugenda tuyagaruka muri izi update zacu za none, cyane ko hari inkuru rwose
isohotse nonaha. Iyi nkuru ikaba igaragaza ko hari abasirikare bamaze gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Ngira ngo tugarukeho. Amafoto ni menshi. Bashyizwe mu kiruhuko rwose cy'izabukuru. Aba basirikare rwose bamaze gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru nk'uko amakuru atugeraho. Aba rero harimo Kanzemanze ndebe iyi nkuru neza. Kamanze ndebe iyi nkuru neza mw'abantu munyihanganire kugira ngo ibintu bigende neza. Muri abasirikare rero harimo uwitwa Bayingana, Major General retired Emmanuel Bayingana. Uyu rero akaba rwose nawe yashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru, ndetse akaba yanatangaje n'amagambo akomeye cyane rwose agaragaza rwose cyangwa se asa naho anavugira abandi bagenzi be. Aba ni abagabo rero ubona ko bakoze byinshi bigiye bitandukanye ndetse bahesheje n'ishema igihugu, cyane ko bamaze imyaka irenga 40 yose rwose bari gukora bubaka igihugu, bacunga umutekano w'igihugu. Igihe kirageze rero ngo nabo mu by'ukuri bafatemo ikiruhuko, nubwo wenda tutavuga ngo baragenda baryame basinzire buri umutekano. Umuntu wese wabayeho umuntu ucunga umutekano rero hambaye rwose story biragoye kugira ngo aryame bishoboke. Ntago byashoboka, burahora azajya arahora natekereza isaha y'akazi zirakomeza zibuwemo n'iki kugira bizamusibanganemo. Ni ibintu bitatwara umunsi umwe cyangwa se ukwezi, amezi abiri gutyo. Uko nje nigeze kubona igihe FDLR zagerageza kugaba ibitero muri Musanze hano mu Kinigi, nigeze kubona mbona na babandi nyine tujya twita bajya babona abademobe. Nabonye rwose kwicara byaranze, ahubwo mbona nibo bari gushaka kugira ute kugenda mu bimbere. So rero mu by'ukuri urumva ko nubwo babagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko n'ubundi bijyanye n'umutekano wo uba ukibareba, kuko umutekano w'igihugu ni nge ni wowe nibo. Nguko rero ngayo mu by'ukuri n'abandi benshi, ntabwo ari umwe gusa uyu niwe wabavugiye. Hanyuma rero General Mubaraka Muganga nawe akaba yashimiye ubutwari bagize ndetse n'akazi bakoze, ndetse kandi mu by'ukuri anavuga ngo bagiye gukomeza no gukora. Reka twigire kuri frontiere rero sasa. Tugarutse rero ku makuru agendanye nayo ku kibuga cy'imirwano. Twinjiye mu mirwano n'ubundi irimo kuvugwa mu bice bya za Masisi, cyane cyane, ariko akaba ari urugamba ruri kugaragara hano muri Kivu Amajyepfo, ahantu bita muri za Rumbishi, ni muri territoire ya Karehe. Niho hari kuvugwa imirwano, cyane cyane ko Wazalendo zari zakoresheje amafoto ya kera zijyaho zipirata abantu zigaragaza ko ngo bageze hari ahantu muri centre ya Rumbishi. Ariko masaha ashize nibwo twabonye guverineri wa Kivu Amajyepfo ndetse na guverineri wa Kivu Amajyaruguru ku ruhande kuri kote ya M23 bagera muri ibi bice mu by'ukuri bya hano muri za Karehe. Bivuze ngo ntabwo ahantu bari kuhagera igihe izi Wazalendo zakagombye kuba zigize gute zihari. So rero twaje gutohoza tumenya ko ari amakuru Wazalendo ari video byakera bazanye ahantu, ahubwo bagabye ibitero. Ejo twanabigarutseho ni muri za Masisi, mu duce nka za Gasenyi, hitwa za Kagano, ahitwa za duce twishi turi hara munsi hano munsi ya za Ngungu ndetse na Rubaya. Niho navuga ko bagabye ibitero, ariko nabyo bisubizwa inyuma, cyane ko twababwiye ko hariya bajya bahaza bakasanga Ruko defense rero kubera imbaraga za Ruko defense nyine zikiruka zikagenda, ariko iyo bukeye nyine intare ziraza zikagira gute zikabasubiza inyuma. So rero niho twavuga habaye ibitero. Iyo turi kuri tero tukubita tubangura tuguruka, ubwo nyine ubwo urumva twatangiye kugenda tugana ku musozo. Kugeza ubu muri Kivu Amajyepfo nta mirwano, uyu munsi hiriwe agahenge, ndetse muri Kivu Amajyaruguru naho nuko nguko, usibye gusa nyine imyiteguro y'urugamba nk'izo reinforcement ziri kuba ku ruhande rwa M23 Kishasa nayo bakagira gute n'u Burundi nabo bakarifosinga inama z'urudaca ziga plan y'urugamba ziri kuba. Hari indi yabereye muri za Minembwe, nshobora kuza kubagezaho mu kiganiro cyacu gikurikiyeho, ndetse ndiye cyarimo kugenda ntohoza kugira nze kumenya
n'ibyavuye Baraka byose nzaze kugenda mbibabwira akantu ku kandi ari ibintu biri confirm nguko rero izo drone rero mu makuru yagiye atugeraho nuko twagiye tubona amakuru amwavugwa yuko zishobora kuba zarayobezwe na AFC M23 bikaba ngombwa ko zirasa mu birindiro bya FDN. Yego. Aho rero izo drone rero ziza kurasa precisement aho zarashe birumvikana Edikota niyo yaba ari indake y'umuyobozi mukuru ntabwo iba iyoberanye. Bahise bamurasa direct ako kanya. Yego. Muri kwa kumurasa rero yahise agwaho ngaho direct mu rwego rero rwo kwanga guca intege abasirikare bari ku mirongo y'urugamba ku rupfu rw'umusirikare mukuru nk'uriya kuko niko bigenda aricyo bita mu Gifaransa le secret professionnel cyangwa se ibanga ry'akazi usudi askari wasiregeye biba ngombwa ko ayo makuru birasanzwe mu mirwano ko umusirikare mukuru yo yapfuye bitangazwa imitagihe ari uko abasirikare bamaze kubona yuko batacika morale. Yego. Iyo nkuru rero yarahishwe muri uko ro guhisha iyo nkuru rero niko gutangira gutangaza amakuru bavuga yuko General Muzinga yaba yaracimuswe na AFC. Yego. Indi nkuru ikavuga yuko yamaze kumenya akagambane ka President Ndayishimiye ko ashaka kumwita ko yahise reportinga muri AFC M23. Yego. Indi nkuru ikavuga yuko yaba yaratorokanye na bamwe muri FPT agatorokera mu bice bya Katanga iriya za Kalemi. Ibyo nabyo ni ibiri kuvugwa. Ariko noneho amakuru atasoye mu mugani w'ikirundi nuko General Muzinga yapfuye kandi urupfu rwe icyo rukomokaho nuko yapinze oda ya Ndayishimiye aho yahawe oda yuko nta mayiti zigomba kwambuka zikajya mu gihugu cy'u Burundi kuko Ndayishimiye afite ikibazo gikomeye mu gihugu cy'u Burundi ari umwuka mubi ushingiye ku mubare munini w'ingabo z'u Burundi zikomeje kugwa ku mirongo y'urugamba bityo n'amarimbi y'abarimbi bya Muzinda andi marimbi yose hamaze kuzura imirambo yashyinguwe abo basirikare ndetse twanababwiye yuko abo basirikare bato yari yamaze kugaragara ikibazo ko bari basigaye banashyingurwa mu mva rusange officers bakaba aribo bashyingurwa mu mva yihariye. So rero mu rwego rwo kwanga rwo kuzimya uwo mwuka mubi aho uwo General Major rero yabashije gupinga oda ya Ndayishimiye uwo niwo mupango ubu tuvugana amakuru ahari nuko General Major yapfuye muri ubwo buryo murakoze. None se ngoga hari amakuru ari kutugeraho nonaha mu by'ukuri arimo kugenda avugwa aho bari kuvuga ko hano Baraka ngo habaye inama rwose y'abakomanda cyangwa se yizi ngabo ziri gutegura ibitero aho ndetse na Justin Bitakwira nawe rwose bivugwa ko rwose iyi nama ndetse ngo yaba yanandikiye rwose Ministry. Byifashe bite iby'iyi nama ibya hano muri za Baraka ko mbona Fizi hano Baraka bimeze nabi? Urakoze cyane bwana munyamakuru nkuko warubimbagije kuri iyi situation. Iyi situation ndayihera ku ibaruwa ya Honorable Député National Justin Bitakwira. Ubwo yari yandikiye Ministre w'intebe wungirije akaba na Ministre w'umutekano bwana Jacques Aimé Tabani. Yego. Amusaba yuko yasaba Ministre w'ingabo na Chef d'État Major bakava mu biro bakaza ku mirongo y'urugamba. Yego. Iyo baruwa bivuze ko Tshisekedi yahise yumva mu buryo bwihuse. Yego. Byabaye ngombwa ko atanga oda asaba Chef d'État Major General uyu witwa Gilles Mbanza Mwelambwe. Yego. Ahitamuha oda yo kumanuka yise mu burasirazuba bwa Kongo by'umwihariko muri Sud Kivu kugira ngo aze gupanga urugamba ahangaha muri Sud Kivu. Ubwo rero icyumvikana basanze yuko kuko Gilles Mwelambwe amaze kuza byabaye ngombwa yuko akiza azano mu mujyi wa Baraka. Yego.
muri uyu mujyi rero wa Baraka ukuntu ukuntu icyo gikorwa cyari gikomeye nuko yari sihamagazwamo chef d'état major Prime, ariko ntiyaboneka aza chef d'état major Adjoint niwe waje Baraka kwatendinga inama. Yaje rero azanye banyuze Uvira, azanye na vice chef d'état major wa FDLR, bitewe nuko chef d'état major wa FDLR we ntanzira yari kubona kuko ari mu bice bya Zawalikali. Yego. Baraza rero bazano mu mujyi wa Baraka, ndetse na Gilles Mwelamba chef d'état major nawe yari yazanye n'abacanshuro baba Blackwater. Bakora inama rero, iyi nama abazi Baraka bayikoreye kuri katedrale ya Katolike cyangwa Eglise Katolike iri hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Aho rero iruhande rw'iyo eglise niho bakoreye iyo nama rukokoma. Muri iyo nama rero birumvikana yuko wabona bari represente na bamwe muri bo. Muri iyo nama rero urabyumva uko bari bahahuriye ari ba chef d'état major uko ari batatu, uwa FDLR, uw'u Burundi ndetse n'uwa Congo, ariko nababwiye ko uw'u Burundi hataje Prime, haje umwungirije, hakaza n'umwungirije chef d'état major wa FDLR. Abo rero birumvikana rero muri iyo rukokoma inama bari barimo kwari ugupanga uburyo kurinda umujyi wa Uvira. Yego. Bafata na AFC M23 kurinda umujyi wa Baraka, ndetse no kurinda umujyi wa Fizi. Byarangira bagafata ingabo bakazamuka ku mirongo y'urugamba kujya kwigarurira Minembwe by'umwihariko Wezero. Yego. Muri icyo gikorwa rero ukuntu cyari cyarateguwe neza na Kisekedi na Ndayishimiye, niho muri ya makuru y'ikigo twavugaga cya Nyanzarake bataliyani ya 422 na bataliyani yo mu Rumonge ya 411. Yego. Iyo mirongo rero migari y'amamodoka rero yanyuze Uvira zigana Baraka, izindi zisigara Uvira. Aho bari kuzamuka muri iyo misozi niyo plani yari ije gutegurwa kugira ngo urugamba rukomereze mu misozi ya Minembwe. Yego. Ndatekereza ko rero muri makeya uko niko amakuru ufite y'iyi nama yabereye mu mujyi wa Baraka. Aha, urakoze cyane Bwana Ngoga rwose. Urumva ko na makuru akomeye cyane. Reka tugaruke tukiri muri Sud Kivu, tugaruke hano hantu bita rwose za Karehe, muri teritwari ya Karehe. Ahavugwa rero imirwano cyangwa se rumbishi, cyane ko twabonye rwose na video hano turazifite, Wazarendo biromanta bavuga ko rwose bamaze gufata Baraka, ndetse banasaba bamaze gufata rumbishi centre, ndetse banasaba ko ngo bashiramo n'umukomanda w'urugamba ngo ukomeye kugira ngo bataza guseba igihe baba bavuyemo ahangaha. Iyi nkuru urayivugaho iki ubu tuvugana muri hano muri za rumbishi? Amakuru hafite na yahe Bwana Ngoga? Murakoze cyane Bwana Eugene, icyo njya mvuga buri gihe kandi nzahora nsubiramo, mu bijyanye no kwakira amakuru, amahame yo kwakira amakuru aravuga ngo il faut recevoir toutes les informations, ngo ugomba kwakira amakuru yose, ariko siko yose uyafata nk'ukuri, ukora icyo bita assessment cyangwa se gushungura ayo makuru. Plus cya kabiri ukareba uwayaguhaye afitanye isano, afitanye iyihe shusho n'amakuru atanga. Yego. Ayo makuru rero agaragaza, nureba neza uraza gusanga ni nka ya makuru batangaga bakavuga ngo Minembwe centre yafashwe, kandi mu by'ukuri bakerekana video, ariko ari video za kera. Yego. Nta n'icyagutangaza rero bakweretse izindi video bakwereka ko bigaruriye Wezero kandi bataranahagera. Nicyo rero it is the same na rumbishi, kuko FRDC na coalition bigeze gukura mu birindiro AFC M23 mu gace ka Rumbishi hano muri teritwari ya Kale. Ayo makuru rero agaragazwa, izo image cyangwa ayo mashusho ni muri urwo rwego ari kugaragazwa, ariko ngewe ngiye kubaha amakuru yo ku mirongo y'urugamba kandi acukumbuye. Yego.
ni muri urwo rwego rero hano mu gace ka Lumbishi FRDC FDNB na Wazalendo bagabye ibitero muri kano gace ka Lumbishi. Basanze rero AFC M23 yabiteguye bihagije cyane. Kandi Eugene muri uku kubitegura basanze yabateze ambushi mu buryo budasanzwe. Irabakubita ibasubiza inyuma, ibasubiza inyuma. Yego. Ikigaragara rero nuko muri uko kubasubiza inyuma babasubije inyuma ndetse banicamo umubare munini wa FRDC, FDLR ndetse na Wazalendo. Ikimenyetso rero nakuka kugira ngo mwumve ko ibyo mvuga isano bifitanye. Nuko kuva hano Lumbishi ujya muri kano gace ka Shanjo, murankurikire uje? Ndimo ndagukurikira n'abadukurikiye barimo barakumva pe. Exactly. Kuva Lumbishi ujya hano mu gace ka Shanjo n'urugendo hagati y'iminota 45 n'isaha. Yego. Ku muntu rero utihuta ni isaha n'igice. Ariko ku musirikare kwa Kavaringa ni minota 30. Iruhande rw'Irumbishi hari iyi centre cyangwa se kano gace ka Shanjo. Yego. Shanjo rero mu mwanya Lumbishi byari bimaze gutungana, aduyi wa AFC M23 amaze gukubitwa yasubijwe inyuma kure. Hano Shanjo habereye inama yakoreshejwe na Colonel Sabimana. Yego. Urumva ko baraturanye cyane. Urumva no muri ibyo bitero bagabaga Lumbishi bari bagamije gukubita Lumbishi banaburizemo n'iyi nama yagombaga gukorerwa Shanjo. Baza kuba rero intercoupe bakubitirwa Lumbishi basubiriye inyuma. Biba ngombwa ko urumva nimba force zaragiye gukoresha inama muri Shanjo mu gace bituranye na Lumbishi, uwo mwanya ntago bari kutakaza ahubwo bari kujya gutanga reinforcement hano Lumbishi. Yego. Hano rero Shanjo rero nibwo Colonel Sabimana yakoresheje inama aganira n'abaturage bahatuye. Muri ibi biganiro rero yaganiriye n'aba baturage bahatuye, nuko yakoze igikorwa cya mobilisation cyangwa se ubukangurambaga. Muri ubu bukangurambaga rero bwari bushingiye ku buhamya bwe bwite na Colonel Sabimana. Yego. Aho yabwiraga abaturage ati icyo nabakangurira nuko mwakwirinda icyo ari cyo cyose cyabazanamo amacakubiri. Ati ikintu kijyanye n'ivanguramoko ntabwo tugishaka. Ikindi kandi gukorana n'umwanzi ariwe FRDC na coalition nabyo ati mwakwitandukanya nabyo kuko nanjye nitandukanije nabyo nkuko yatanze ubuhamya nkuko ngiye kubibagezaho. Uyu Colonel Sabimana mu buhamya yashoboye ku mpamvu mu buhamya yashoboye gutanga hano Shanjo. Hano mu buhamya yashoboye gutanga hano Shanjo nuko yavuze ati nanjye muranyibuka ndahangaha ndi muri FRDC. Ati rero twabanaga ati nari muri FRDC ati yabanje kuba muri nuze mu mutwe wa Pareko. Pareko. Yego. Arangije ajya muri FRDC. Ati kandi hano Ishanji niho nakoreraga ati baturage ntabwo munzi. Baravuga bati turakuzi. Ati ni muzi ko twakoranaga na FDLR tukakorana na FRDC na Pareko ndatiye abaturage bati cyane turakuzi turabisobanukiwe. Ati rero nyuma yo kubona ubutegetsi bubi bwa President Kisekedi ushingiye kwivangura amacakubiri n'ingoma y'igitugu. Yego. Byabaye ngombwa yuko njya kwihuza na ARC. Yego. Ati ubu rero tuvugana nje ndi umusirikare wa ARC. Kandi muri ideology ya ARC icyo turwanya cya mbere ni ikintu kijyanye n'ivangura iryo ari ryo ryose. Ubwo buhamya rero bwakoze ku mitima y'abaturage benshi muri ako gace ka Shanjo. Yego.
So rero bwana munyamakuru, icyo nicyo navuga ku makuru ya Rumbishi, ngaragaza yuko nabwiye inama Colonel Nsabimana nk'umuntu w'umuhanga mu bya gisirikare yakagiye gukoresha inama mu gace baturanye, kandi Rumbishi ruri gushya ntabwo byari gukunda. Murakoze, ayo niyo makuru mfite muri iyo mirwano. Murakoze cyane. aha tukiri muri Side Kivu rero ngoga, hari amakuru nanone avuga ko rwose hari abacancuro bageze hano Baraka, ndetse ngo bakaba bazanye na chief etat major bageze hano za Baraka. Ibyo abacancuro urabivugaho iki bwana ngoga? Icyumvikana nk'uko twabivuze nuko ku mirongo y'urugamba hagiye kugaragaramo abacanshuro, kuko kabone nubwo bari bahasanze, uretse ko bamwe bari baratangiye bari barahungiye Kalemi. Ubu rero chef d'etat major nawe urabyumva, nimba yaje gupanga urugamba aje n'imizi n'imiganda. Yego, byumvikana ko kugira ngo urugamba rwe yizere ko afite ingabo zifatika, nuko yagombye kuzana n'abacanshuro. Icyumvikana rero nuko mu makuru yandi twakongera kuri iyi nkuru muri iyo nama tutavuzeho, nuko abayobozi b'ingabo bose batsinzwe za Mikenke za Poezero muri ibyo bice byo mu Minembwe. Ubu tuvugana bari mu cyo bita go down. Yego, bari go down, barimo barabazwa kuko barimo barakekwamo ubugambanyi. Aho bavuga yuko za Mikenke na Poezero bagiye bakorana na AFC M23, ndetse banavugana na General Bernard Byamungu. cyane yibasiwe abakomandazi b'abaswahilifone. Yego, harimo n'uwo muri Ikuri w'umuhema. Bavuga ko n'abahema nabo, kuko nabo bitwa nk'uko abarwandofone bitwa, bashobora kuba hari isano byatuma haba imikoranire hagati ya AFC M23 ndetse na AFC M23 ndetse n'abo komandazi. Yego, so rero icyo navuga cyo muri iyo nama nuko abo ngabo tuvugana bari go down, barimo barabazwa bashijwa ubugambanyi. Mu minsi iri imbere tuzumva nabo bagejejwe mu nkiko, nkuko n'abandi basirikare bakuru bagiye bagezwa mu nkiko. Yego, so rero ibyabo ba Blackwater byumvikane ko bongeye kugaruka muri Baraka. Abaturage bari Baraka, imboni zanjye zirari zambye ati baraharabwo barimo baragendagenda ku tumoto, nitwo turi kuba deplace. So rero nicyo rero navuga kuri Blackwater, nuko rero kugeza kuri uyu munota byumvikane ko ku ruhande rwa FRDC na coalition hiyongereyemo reinforcement, nuko na AFC M23 nayo yiyongereyemo ikomeje kwiyongeramo reinforcement, nuko tugiye kubibagezaho mu kanya. Murakoze. Reka tusa naho tugenda turimo turagana ku musozo, dusoreze ku nkuru ya hano muri teritwari ya Warungu, ngo ahonye gupaswa rwose icyitwa reinforcement za M23. Izi reinforcement za pasuwe ryari cyangwa se zahageze ryari, zahanyuze ryari? Ndagira ngo aya makuru tuyavire imuzini muzingo abadukurikiye. Murakoze cyane. Ku ruhande rwa FRDC na coalition amaradiyo bakorana nayo, bagaragaje akababaro gakomeye cyane. Ndikumva bisa nk'ibyisubiramo, sinzi icyakosoka. Oya, ndimo ndakumva neza, abantu barimo barakumva neza, nta kibazo ngoga. Murakoze cyane Eugene. Aya makuru rero uko ateye nuko ku ruhande rwa FRDC bababaye cyane, nkuko bagiye babivuga, bavuga bati ntago byumvikana amakuru bahere bayakurura guhera mu mujyi wa Goma. Amakuru avuga yuko hari amato atatu yaje apakiye ingabo n'ibikoresho bavuye mu mujyi wa Goma, bambuka ikiyaga cya Lake ya Kivu baza Bukavu. Muri kuza Bukavu rero abasirikare buzuye ayo mato atatu, nk'uko amakuru avuga ngo ingabo za M23 zuzuye amato atatu yambutse Lake Kivu baje Bukavu. Byarangiye izi ngabo zijyanywe aho bita Ikaziba muri teritware ya Walungu.
aya ni amakuru yo muri teritware ya Walungu, niho haherereye kano gace ka Kaziba. Aha rero bwana Eugene, izi ngabo rero icyari kizizanye zari zije hano Kaziba, zije gufata icyerekezo kigana mu misozi ya Minembwe. Byarangiye rero izi ngabo rero nk'uko amakuru atugeraho, izi ngabo byarangiye zifashe icyo bita umwondoko. Yego. Ya mirongo minini wumvaga twavugaga mu makuru ashize yavugwaga na societe civile, akavugwa na uriya Fieka Adui, ndetse akavugana Bitakwira Jitati nimba hatagize igikorwa. Imirongo minini rero niyo twakomeje gushakisha, ese iyo mirongo minini yaba yaraturukaga hejuru mu misozi, yaba yarazamukaga, bimeze bite? Ubwo rero urumva ko izo reinforcement zavuye muri Nord Kivu zikaza i Bukavu, zikaza hano muri Walungu mu gace ka Kaziba. Yego. Niyo zatangiriye umwondoko bawutangira mu gace ka Kaziba. Munyihanganire ngende mbagezaho agate ku kandi uburyo bagiye bakubita, aho basanze igikwazo bakubita, aho badasanze igikwazo bakomeza. Yego. Iyi ni inshuro ya kabiri iyi nzira yari ikoreshejwe. Kuri iyi nshuro rero ya kabiri rero, bagiye Kaziba bagera mu gace bita Nakubula baratambuka bagera mu gace kitwa Ngenge, twanavuze na mbere inzira yakoreshejwe. Yego. Bava Ngenge bajya mu gace kitwa Kaya. Bava Kaya bajya mu gace kitwa Kitoga. Bava Kitoga bagera mu gace kitwa Rubuga. Ariko hano Kitoga habereye imirwano idasanzwe. Hano bakubitiye Adui barakomeza. Gukomeza baragenda bagera mu gace kitwa Rubuga. Rubuga rero bavuye Rubuga bagera mu gace kitwa Kikurwa. Hano Rubuga rero na Kikurwa, hano hose turi kuvuga muri aka gace noneho muri bice biri hano bibiri ni mu gace k'Abafuleru. Ubwo rero birumvikana ko hano Rubuga gise banahasanze kuko hari deployment ya AFC M23, bigaragara yuko yari ize gutegereza izo reinforcement. Yego. Bava Rubuga baraza ko Rubuga rimaze gukubitwa yaravuyemo irimo deployment ya AFC M23, nibwo bakomereje muri aka gace kitwa Kikurwa. Muri teritory de Bafuleru. So rero nkomeje nuko mbona ari message yarije isa nkaho ije kunyenterompa, ariko munyihanganire kugira ngo oya iyo message yihorereweho tugezaho ibyo uri kutugezaho nta kibazo. Yego. Ubwo rero bikana ko bamaze kuva hano Kirwa bakomereje mu gace kitwa Kashonga, mwumvita twababwiye habereye imirwano idasanzwe. Iyi Kashonga rero bayinjiyemo bivuze ko bari batangiye teritware ya Mwenga. Ubwo rero birumvikana ko bamaze kwinjira hano Mwenga, hano bamaze gukubita ino Kashonga iri muri teritware ya Mwenga, bahise bakomereza force imwe igana mu gace ka Muramvya, indi force igana mu gace ka Mikenke, indi force izamukira mu misozi igana muri centre ya Minembwe, izamukira za Madegu za Karinguja, Bidegu, Karingimana na Madegu. Yego. Nuko nguko rero izo force zagiye, iyo mirongo twumvise niyo ngiyo niko byagenze. Birangira rero izo force zihuye na deployment, haba hano imuramvya bahasanze deployment za AFC M23, haba Mikenke bahasanze deployment za AFC M23. Ikigaragara rero izo deployment za M23 na twirwaneho rero bamaze kwishyira hamwe, bahise bafata icyerekezo ngiyo ya mirongo rero yamanutse ijya Baraka na Fizi. Iyo rero niyo mirongo miremire yagiye ivugwa na societe civile, ivugwa na Justin Bitakwira na generale autoproclamé Fieka Adui. Bwana munyamakuru, sinzi nimba ari cyo wansobanuza, sije wahera ararekwa nashira. Yewe nta kintu nagusobanuza usibye kukubwira rwose gukomeza kudukurikiranira n'ibindi biri kuvugwa aho hantu rwose, cyangwa se muri uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, kugira ngo nitugaruka muri studio n'ubundi tuze tuzanya andi makuru adasanzwe.
murakoze rero ngizo reinforcement zakiriwe ku mpande zombi. Uwiteka akomeza abane namwe kandi sabato nziza. Asante sana. Yes, ngayo nguko rero bakunzi ba Eugene Info, andi makuru ubwo turaza kugenda tuyagaruka mu yandi masaha. Munugerwe na gahunda zacu rero, turabakunda cyane. Ciao.